Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba pensyangan NCM sembut CEM ke KHADC habakaran syakilat batai kubor mentakasngi ke khat nadil tarik jemang arja arpusau ulong bakajing khat u menteri rangba baru sembut menteri rangba ke jalai kinong yalam jong kilai tali ke district council hapok ke jala kata ke KHADC ke JHADC bat ke GHADC kedai banakran halor ki kam ban penklan yaki rukam trikam hak bedai baka kam penmi pisa nak bentaban siu tulop ikinong trei kejing thong kam thong jam bat kiwe Hakani ke jingalang menteri rangba ke jala ula ajing mudru bahaswa ban pas ya kanu ke bil de bandan shwa ke jinga kenduk lang hapdeng ke DCA ke law department bat ke district council bat kumjuru yakitu ki bil badang sateng ke DCA bat ke law department kan pet biang bat ladadon kinu ki jingduna kin pha biang sya ke district council ban pen pet biang Kami tinggal ke Basupnan ba namaro u Chief Minister Sukya haji day bat babun gi district council khamtam ya haji day bat ka tentia bat ka garhil ngathai piti ba bun benai kinong trei kim yo tulo bat ka jingmi jong gi district council ka duna ba ye ka intention jong Chief Minister bukpat bat deputy Chief Minister kolong umnu ban monetization haji day bat ki babun ki aset kenang bangin penmi revenue bangila ban pendiang ka tulop jom ki nong trai kabaru ngilaya kren ba kajing thungkam thungjam ru kam dei ban long access than nama teng ki nong trai ki long access of manpower ki ong ye kaniru ngilaya kren bala kumdu ha ka ye kini ki service rules adun kam ban amen karkum kajing long juga por nang ba kajing thungkam thungjang kan nomlong pathar para but kabang isutnat kalong ba nagalyang ka state kan persyang mentaban find out katu kan ni project jung ka state government la kalong ha ka agricultural sector la kalong ha ka water supply sector la kalong ha ki sector ya se bakan don ka rationalization of employees kaba lese ngilapan depute segi tu ki project waper jung state government kata kalau nak benda ki overstaff lese kum ka karihil sebat ka jadi hills nam tadungi tikam arais kata ni satu pada kalian jungi akhirnya dia bagi bills ki rules ki regulation baru kata kadon ka expert committee kebanyakan hadin bang apa sih ke bill ini idea buat mai mentah kalau ba shwa during drafting stage kan don pa kajing keduk lang jong ka DCA kalau department bat ni kenang bah bang pas house kam su kata-kata kenang bakan suk bakan man arsin license house ni kedu kata ro ka good idea ka Chief Minister kontra ngatai badan ni sekolah itu pending bills su laong ba nakaleng ka DCA kalau department kat bala kin employee ban page la don ki jinduna pha biang shengi kenang ba ini oban riluk biang ki bill tiga basunat long mentah ki don ki bill gubernur laisau tuli tang bangin ang aplikasi gubernur ka meeting tu basupnan but ka good idea ka balong in advance during drafting stage nga pan discuss pa ki bill baraka juga por ba ngin persyang ban monetize kini ki project ki badan pa badungi kung ngi mentagi don ka heritage village idon ka traditional medicine nang ta ngidon kini ki tourism sport ko mapo wa utiem ya kini ngi monetize kanang bakan don ka revenue ya ka disungsul bakan support na ka bentaka salary juga employees kata dia intention ka meeting awite bakni ka opinion royalty kaira to man tafio ya kan kaniro dia menini ka tun sampai kan than ka tu issue namar ba kumbalong yang ni menta kam don jing ya than ya kan government ni hapan appreciate hi namar ba kamlong kum ki previous government ini government ta gimat kat ba kayo office lagi pula jadi tengi berjing ya than ka jadi question